Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwei ubrio ubalalat dakasad nagakti jong gi Paidbhur kibalat humuban Menshohnoh yu halor kajing Suba baula bandai Menshohnoh. Katkom kakarwo na u Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek's aim ulaong bahaka step jong ka khandru tarik risau araja apusan kata hakapor prabaji ay layo pediang ya kajing tip na Rangbah shnong ka Lawmei ding yei ba uwei ubrio yaw bala Suba baude Menshohnoh. Ula syabat no hakashnong balara no yu shador barhol jongkashnong Lawmei banyada no Paidbhur ubaya lumpat ba. Loong ba u officer na lumding di police station bat kakanhon SOT marmar kilahir sya katika jaka ban penlong ka jingtokit. Habaki poi Lawmei lalap ba ya uni ubri ublatip kerteng kumu Nicholas Lingkhoy live kendai snem Kakarta na kashnong kti thawir motion road la pensyong hapo dorbar hall jong kashnong Lawmei bat la paharajur lagi dong ilam shnong namar kajing mi jong upat ba na kashnong loong ba deitat anda lawan poi kikenhon Pulit na lumding juri police station lala ban penlat bat say ya uni ubriu na dorbar hall la yathu ru ba uni ubriu ude ubatrei wakta kum unong odiang haklaw ka umyam. Shushu la yathu ba min haga khatsan tri urisau arja apusan kumba khandai baji min mit ute Rangbah ulami na umyam banlet sa akai shayeng ki bahayeng hashnong thlong ka bahap hakithan soyong. Henry hadien balapoy Lawmei ulai no ekajing thmu banlet shayeng ki bahayeng bat banshong sa amit no hakawei kasem ka ba hakshnong Lawmei. Nakadaw jong ka jingkret palat berhaka step jong ka khandru tri kumban ru baji e utrai ketika sem ulalap yu bat shandur bat khod iki paramajan. Yaute Rangbah lapin kit no shalom ding jri police station berhadien lapha Shah Civil Hospital banle ya ka medical check up hakaba layo nakakai pot baute Rangbah ulaman saw malumala.